هەفتەم دگەل بزاڤên حکوومeta herêmê ji bo çaksaziyê di niha da pişkek ji fraksiyonên cudayên Perlemanê Kurdistanê jî mijûlê ragihandina projeyên xwe ne. Fraksiyona Êgirto bi fermî projeyê xwe ya çaksaziyê ragihand û di projeyekê 33 parî da amaje pê kir ku çaksaziyên destpêkî divê di biyavê neft û berhemînan û rêxistina lîsta mûçexweran da bît. Bi du projeyê fraksiyona Êgirto eger di prosa firoştina nefta herêmê û dahatê navxwe da çaksazî bihêkirin û bihê rêkxistin, deşên mûçeyê fermanberan dabîn bikin. Hevdem daxwaza rêkeftineka nû dikin digel Bexdada. اكد بواري نفتي دا شفافيت برجسته بيتنوب شواكي درستي راستقينا سردري قال برسا نفط وغازي بيتكرن وحكومات بيتا خداني برهمت في نفتي بزفرنا خزينه حكومتي ويرش 250 حتى 207 مليون دولار دي زفرنا با ريكفتن هكا قال بغداد بيتكرن و همان کادا سر بخوی آبوری و هرما کردستانی بردام بید. امشین اف 550,000 برمیل روزانه بفروشین رکا سومو رکفت نکنی بتکرن. جبلی فراکسیونا Êgirto سروکا فراکسیونا Êketî li Perlemanê Kurdistanê ragihand li çend rojên bihêt da dê proje çaksaziyê taybet bi xwe ragihînin. Fraksiyona Goran li Perlemanê Kurdistanê jî dibêjît projê wan gelek nemaye temam bibît. ئێمە پرۆژەمان بەڵێ بە تەکیدێ هەر کاتی خۆشی پرۆژەمان هەبووە و ئێمە لە سەردەمی ئۆپۆزیسیۆن بوونیشا پرۆژەمان هەبووە بەڵام بەداخەوە وەسعەکە وای لێ هاتووە پەرلەمانی کوردستان پەخراوە ئەگینا ئەو پرۆژەی لیژنەی دارایی ڕەنگە باشترین پرۆژە بێت کە پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان کاری بۆ کرد و خستێ بەرنامەی کاریشەوە و لە 95 بۆ لە 98 کارەکانی تەواو بووە. Fraksiyona Partî Demokratîk Kurdistan herçende dinha da tu projeyekê diyarkirînîne lê pêşwaziyê li projeyên aliyên dî dikin ji bo çaksaziyê û dibêjin heta çend proje zêdetir bibin berçavrohînî jî ji bo hikûmetê zêdetir dibît. من پێشکەشکردنی پرۆژە کارێکی زۆر باشە و دەبێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە مەودای بەشداریکردن لە چاکسازی فراوانتر بکە بەڵام ئەوەی تر لەسەر شانی حکوومەتە کە لە بەرمەبنای هەموو ئەم پرۆژانە پرۆژەیەکی تەواوی استراتیژی ئامادە بکە و وەکو نەخشە ڕێگایەک بۆ چاکسازی لەسەری بڕوات. هەمی پرۆژeyên حکوومەت و fraksiyon û hezban ji bo çaksaziyê di demekê de ne. Di niha da gelek ji fermanberên herêmê du mehe hîç pareyek wernegirtiye û mûçeyê zêdetir ji 4 mehane li ser hikûmetê ye. Ji ber hindê jî ev proje di niha da dilê welatiyan xweş nakin. Eyas Abdullah Enartî, Hewlêr.